Dobar dan, dobro jutro ili dobro večer. I kako govali, sretna nova godina 2020. Wow, već je došla 2020. Prilično nevjerojatno, jer prije samo 2 godine mislio sam si, koliko je to daleko, 2020, kakav je to broj, to nikad neće doći, nisam baš tako mislila, ali takav je bio osjećaj, onak nešto što toliko daleko je da ne vredi razmišljati o tome baš i onda i nisam, i evo sada ovdje, 2020. 2019. je bila ok godina, nije bilo ništa posebno, mislim, imali smo nekih odličnih trenutaka u njoj, nekih dobrih i nekih bezveznih. Standardna stara godina. Ali to nije bitno, došla je nova 2020. Početak novog desetljeća, da, wow. Idućih 10 godina, to će biti prilično zanimljivo kako će svijet ići i sve to. A i moj kanal isto, planiram se potruditi da bude više videa ove godine nego što je bilo prošle. Biće u svakom slučaju puno bolje jer sam imam više iskustva, znam bolje što radim i šta već ne. Idući videi trebali biti i dalje igram igrice. Idući video zapravo bi trebao biti Minecraft, siguran sam da će biti Minecraft. Onda ću igrati neke druge stvari zapravo. Neću toliko dugo još igram Minecraft, ovo bi zapravo mogla biti zadnja epizoda za neko vrijeme jer malo mi je dosadio, nije mi više toliko zanimljiv, izlaze nove, zanimljivije igre, želim nešto drugo raditi na kanalu. Isto bit će naravno mojih vlogova kad se nešto fancy dogodi kao negdje ili tako to, bit će i dalje skečeva, parodija. Možda budem vratio domino epizode, ne znam. Uglavnom, bit će svašta ove godine, stoga ako već niste, slobodno se pretplatite na kanal. A isto tako, ove godine napravio sam kao i prošle godine malu, kratku montažu novogodišnjeg veselja i slave. Znate, vatromet i sve te stvari. Stoga, uživajte u montaži! Ja sam na ulici s svojim tatom. Palimo zadnju raketu.
je sve za ovaj video. Hvala vam puno što ste gledali. Ako vam se svidio ovaj video, slobodno ostavite like da znam koliko vam se svidio i pretplatite se na moj kanal da dobijate obavijesti o budućim videima. I to je sve za danas. Vidimo se u idućem videu. Bok!